Ke pūli he pōnei ko e whenonga he lilifu palimia New Zealand Right Honourable Christopher Luxon. Ko hawhangi e whakafōwanga he malewa kalele he motu. Mo e toko ua e tau tangata Niue no nofu i New Zealand ko maua e tau whakamailonga ke he whakamanatuanga aho whanau he patuiki King Charles ke tuluaki he tau nei. Whakalawhalahi atu ko e stapavihi hanei hado tōla do walatala tutupu ke lata mo e awhiawhi nei. Ke whakakise e mahuinga he whehangaianga ha New Zealand mo Niue ki lalo hefo he tohi whakawe, ko whiwhilia i he palemia ha New Zealand lilifu ko Christopher Luxon ki ahia hi mai whakamua ki Niue tali mai he moa i e katawhanga ko he palemia ha New Zealand he tau e kua mole. Nā kai whamahani e tau palemia he motu ko New Zealand mo e tau takitaki he motu ia ke no nofo ki he motu ka ahia hi mai he tau ngāo he kua mole, kai mahui ngai whanonga he lilifu palimia ko Luxon, hawa mai kia ia ke nofo ki he motu ke taha i pō. Ko hoko mai ia mo e hana toko ua ko Mrs. Amanda Luxon mo e matakau. Ko e whanonga whakamua hana ki he atu Pasifika ke he tau motu ko Niue mo e motu ko Fisi. Hanei e tau walatala ia. Ko tausi ai e taha whakawhilewianga lilifu ki he malewa kalele mo e taha takalo ma ia he tau whanau fuata he tau maanga ko awasele mo tamakautonga. Ko whileweia fōki e lilifu palemia ko Luxon mo e tau lilifu he whono ke pule ha Niue, whileweia fōki a ia mo e tau ofisa he whahinga hua leo leo. Lahi e lilifu he whakawhilewianga ke lata mo e palemia ko Christopher Luxon kua o atu ai fōki ke he taha taonanga ke whakamanatuahi e aho whanau he patuiki ko King Charles ke toluaki ne tausi ai ke kaina he komisina New Zealand ki tā peu. Pese ni he tō e uha ke he kamataanga he tau whakaholoanga ia kai hoko mutaki mo e mawhala e tau whakaholoanga ki ha whiawhi. Kua whakamatala ai e palimia lilifu ko Dalton Tangilangi me whakaue atu ke he palimia ko Christopher Luxon ha kua whiwhiri e ia Niue ko e motu whakamua he Pasifika ke ahiahi mai ki ai ke he hana ko tawhaanga ko e palimia he motu ko New Zealand. Whakawelahi ke amtolu ne kua whanataha ke hau nei. Mai he tau lilifu ki loto he whono ke pōle lilifu anyway. Haie e ki sianga. Wai haie e tau matutakianga. Ke he tau anoanga whakalulahi. Ke he whenga huanga he motu nei. Wai motu ko New Zealand. Si whakaue au ke he mga hala tonu. Nā kua nofo ai am tola takitaki. Pihia whoki me mga hala he takitaki he motu ko New Zealand. Ke ki sia e tau meana po ke tau fuamtaki. Na kai ni koe tau fuamtaki, kako hingoa e tau puhala, ke ngā hua tau tōru kauwharataha, ke watu ki mua ke tāpirianga na kai ni ko Niue, kai pihia whoki ko motu ko New Zealand. Kua whakamatala ai e palemia ko Christopher Luxon, pihia ia lahi e whalana ki hana ke he whehanga ianga mahuinga he motu ko New Zealand mo e motu ko Niue. Mo e amana ki ia ke matutaki e whehanga ianga mitaki nei he tau i mua. Kua whiawhia lahi fōke palemia ko Luxon ke whileweia mo i tau uina ke he taonanga he pōia, mo i whai mga aho fōke ia he whāno veko mo i tūtala ai mo i tau tangata, si pihia fōke e hana toko ua ko Mrs. Amanda Luxon. Koe maam he aho i ne awhi, ne whakahoko ai e tau whāno mahuinga he tau palemia toko ua, mo i hala ua tau ofisa ngahua ke he ne whakahoko ai ke he whale whāno ua i halamahanga. Kua whakailoa ai he palemia lilifu ko Christopher Luxon, tō whakatupe ai he whakatuwhano New Zealand e whakafōwanga he whahinga hoa tā wili hila he motu, kua manaki ke whakamole ua fulumatahe miliona tā la mai matanga hua lahi nei. Kua mana ia, he talahau he lilifu palemia ko Luxon, kua manako ai ke fua ki tau tupe langmatai nei, ke whakahangahanga mitaki e tau puhala tā wili hanga hila he motu. Kua whakakisi ai tau manatu whiawhia he palemia he motu lilifu ko Dalton Tangilangi, ke matutaki e whehanga i mawhala mo i motu ko New Zealand. Pihia ia kai whai ngahuanga ia, kua lata ki anoano ki ai, he talahau he palemia ko Tangilangi, mo oli kua mitaki tu ai e tau whakatūtalaanga, kai laonga ia e tau ngahua ke tausi he tau mga hui mua. Kua talia ai e he tau takitaki ne ua, ke whakatūmau e tau ngahua mitaki mo e whelango mataiaki e tau motu ne ua. Kua whakise fōki e tau manatu whiawhia he ulu whakatonu he whahinga hoa papiliki mo e whahinga hoa hila ko Clinton Chapman ke he whakailoanga ke he ua fulumataha miliona tā la ki lata ia mo he tāwilianga he malolo hila he motu.
e tole fia. Na 5 miliona no fita he fasi mai fon New Zealand. E ua tau tau e kwa mole ke tau se ki tau ngahua. Mo atu ke liu whalaulahi e tau solar farm. Ke moa mai whalua hila mai he la. Ke tuku hiu he whakanganga he loloela ni whanga i tūru tau nsin. Taha wala matakahua foki ke whakalaulahi e tau puahila. Ke tuku ai ke hangamitaki foki whakanganga he tau nsin. Lafki lunga foki koe tau se tau cables ne na kai hangamitaki ne watu he tau whalamaanga. Mo e tau transformer, mo e tau controllers. Tau meno kalewa te kumisene mo tōru mo e prokalama he tau parangua mo tōru ka i te whai tupe ke whakaholo ki tamane. So kona eni whewhia la mo tōru haka whai tama tupe tēne lafki lunga ke tupe ne kua whitahe moa. Ke tau se tau hua nei ke tau mongo kukua i mua ke hangamitaki e hila tutu. Mā tūtaki ke tau whakaholoanga he whenonga he lilifu ko Christopher Luxon, ko tau se ai he tau maanga ko Avaseli mo Tamukotonga i taha kai ke whakamawehea ki e malanga he palimia ko Christopher Luxon mo he hana tuko ua ko Amanda Luxon he mam he ahui niawhi. Toko longa ko tolu atu ai ke whiawhia mo whakamawehe whenonga. Ko kōlia e palimia mo he hana tuko ua kai longo i tau mamatua he tau maanga ni ua. Kua whakamatala e ke pule he maanga ko Tamukotonga ko lilifu ko Riki Muiaki Makani. Kai mua atu ke tau tangata e maanga Avaseli. Mo e maanga Tamukotonga. Kua whakatū e na wei he whakaulahi nei. Whakaue ma whakatuwhono mai parimia kua tuku mai e mga. Mai whahe tonga nei. Avaseli, whakaue rahi ke hātaua whakawhitu iang. Kua tū maua ngai. Ai ne mo rau tōru e tau tangata, ngā hua osi ne kiwa, e taurema, he tause whikau nei ke furu ola pehe nei. Ke whakamailonga aki e whenonga he lilifu palimia ko Luxon ni toa e ia e taha Niue e whakamamanatu aki e hokomaianga whakamua hana ki Niue ko tausia e me toa e Niue nei ki liu lau i Avaseli. Tō lahi e whiawhia e he tau tangata he tau maanga ni ua ko Avaseli mo Tamukotonga e whakawhileweia mo tau lilifu ko tolu atu ai ke taonanga. Hanei e takitaki e he matakau takitaki maanga ha Avaseli ko he tutu tama he tutu. Ua uloa i e tau tōru. Tamai ai e tau mina kai lolo, whia uloa ai a tau tōru mo e hukui a New Zealand. Whakauelahi, kua mea a whoki e maanga ke lata ia mai whenonga. Nā kai ni ko tau tōru, ka e pihia mai motu katoa. Whakaue ma whakatuwhono, ha kua tanu e hala koa mo tōru. Hoko mai. Whakauelahi ke he tau ngahua, kua ngahua kia i a tau tōru, matahala tahi, whanua nei, leo lau guest house, whakau e woitulo. Tau i hina whakaalofa lei atu. Whakamatala e lilifu palimia ko Luxon, mo e ko whakakisi hana tau manatu, manako ia e whakatuwhono, New Zealand mo ia ko palimia ke tumau e whehanga i anga mawhala, mo e whalana ki anga ha Niue ke he motu ko New Zealand ke he tau longa i mua. Ke whakaosia ki e tau whakaholoanga ki Avaseli, kua whakawhiawhia ai he matakau e tau whanau whuata he tau maanga ne ua, e tau lilifu mo mawehia. Ko whakaholoanga whakahi ko he lilifu palimia ko Luxon he mame ahui ni awhi ki ha whangi ai e whakawhuanga he male wakalele he motu. Ko e tau whakaholoanga nei ne whakatupi ai he whakatuwhono New Zealand. Ko tolo atu ai e tau lilifu mo e tau tangatanga hua, he kautaha downers ke lata ia mo e whakamonuinaanga mo e hawhangianga nei. Kua hoko mai pauaki e taha he tau takitaki lahi he kautaha downers ko Murray Robertson ke lata ia mo e tau seanga mahuinga ia niawhi. Kua whakamatala e lilifu i ki pule Crosley tātui ke whakaue atu ke whakatuwhono New Zealand ke tau langa matai mahaki kua fuaki ai ke whakafua e male wakalele he motu. Whakamatala ai palimia ko Christopher Luxon me pehea ia koe tahania nei he tau male wakalele kua mua atu e mitaki mo i whiawhia lahi ia a haa kua whakaosi mo i mawhala i tau ngahua mahuinga nei.
Ko e tau whakaholoanga nei, ne whakatupe e whakatufano Nisilani ke he whangfulu mataha pui ni ono e miliona tālā. Ko whakatutala e BCN News i ne awhi mo e taha he tau taki he matakau Downers ko ia ko Murray Robertson. Pe he Robertson ko whiawhia lahi alau tolu ke whakaosi e tau matanga hua nei mai motu ko Niue. Ka mata mai e tau whakaholoanga mo e whahinga hua Ministry of Foreign Affairs and Trade he whakatufano i motu ko Nisilani he tau mga aho tō lauia e lalolangi ke he ngangao ko visi hongo fulmahiva. Ka e pesini he loa e tau mo e loa e tau mga aho ka ko whiawhia ko whakaosi e tau ngā hua nei. Tala hau mai a Robertson ko e ua fulmalima e tone asphalt ne whakaonga e ke whakafōu e male e loa ke lata ia me tau whakalele. Whakailoa ai fōki he takitaki he whainga hoa papiliki ko Clinton Chapman ko e matakau whakamua mai he motu ko Nisilani ne ngā hua ai ke he male whakalele he tau tahe a whihiwisio mo e maanga ko e matakau Fulton Hogan. Pihia e lava tō liu whakafōu e male whakalele ke he tuanga fōu nei. Ko hawhangi ai he palimia ko e lilifu ko Christopher Luxon e tau matanga hua mahuinga nei ke he maam he ahui niawhi mo e mawehe ai ia tō whinatu hana whenonga. Mawehe ai mo tau lilifu ko tolo atu ai ke malewa kalele. Toko ua e whiwhine Niue ko maua ai e tau whakamailonga ke he motu ko New Zealand ke he whakamanatuanga he aho whanau he patuiki King Charles ke tuluaki he tau nei. Kua whakailoa ai fōki he lilifu komisina toko lunga ha New Zealand ki Niue ke he taha taonanga ne whakahoko ai ke whakamanatu e aho whanau he patuiki. He a whiawhi ngofua he whahitapu kwa mole. Ki he a taha tauseanga ki he kaina he komisina i tā peo. Ko lei tuala ale mali e toa lin lolokini pawihi mai he maangana ko kalana ko maua ia e whakamailonga ko e member of the New Zealand Order of Merit ke lata mo hana tō ngahua mo mai whahe whakako ke lata ia mai tō tangata Pasifika nera nofu atu ai ke motu nā ko New Zealand. Ko matuwhi whine ko malingi he tutu mai he maanga ko Karori i Wellingtoni. Ko moa ia ia e whakamailonga ko King's Service Medal. Ha koe hana a tau ngahua mai tau tangata Niue. Mo e whiakianga he wangahau Niue mo e tau anga motu ke he motu nā ko New Zealand ke he moalea e tōlungo fulu e tau tau. Toko hiwa e tau tangata mai he tau motu Pasifika nera nofu i New Zealand ko moa ai tau whakamailonga nei. Mai ia he tahe se au whitung flumaono he katoa ke whakamanatu aki e aho whanau patuiki o King Charles ke tolu aki. Tuku atu tau ui whakamanuena ke laua e tau whine Niue nei ko mo e tau whakamailonga ia. Ke he whalo tau walatala koe aho ua he whahitau pui kua mole ne whakahoko ai e whakakisianga whakamua he matakau tufunga motu ha Niue kua uatu ai ke he taonanga Pacific Arts and Festival ke hongo fulumatolu aki ne whakahoko ai ke he motu ko Hawaii. Tōla he mitaki mo i fulufuluala he tau tufunga kōli me tau lalongo kua whakakisi ai ke lata mo i toko longa he tau tangata kua uatu ke he taonga Niue he awhiawhi fleile, he awhiawhi ua he whahitau pui kua mole. Tokalonga e tau tangata kua tolo atu ai ke kisia e matakau tufunga whakamotu ha Niue kua manaki ke hukui e motu ke he taonanga ke hongfulu matolu aki Festival of Pacific Arts and Culture ke he motu nā ko Hawaii. Kua tūtala e BCN News mai taha he tau takita ki he matakau ko Tom Senior Misikea. Mo i pihia ia tō lahi e whiawhia hako maeki ke hukui e motu ke he taonanga mahuinga nei. Whiawhia loto hakoa maeki ke hukui e matakau e te whunga whamutu he ate tola mutu. Ke oato ai ke mutu o Hawaii. Oato mutu le whahita puni. Whiawhia lahi roto hako e langaua nei hako a amamunaki ke hukui he te tola mutu. Ke lata mo e tahonanga pihe nei. Tahonanga whakamua ni hunatu ki New Caledonia, no mea. Langa ke ua nei e whinatu ki Hawaii. Si whiawhia lahi haka roto hako a liu ke whaimena pihe nei whoki. Manako lahi tu mga kua mori ka kua hai e ka heto ngā ngāo. Si naka i whakahoko e taunanga i a ka hai whakahoko te. Si whiawhia lahi kua mamunaki a motoru ia takau ke whenau. Mo i lahi tō mamunaki a ngā motoru ke uatu ke he motu ia. Ke he tamahane lahi te whakahako tō kōli, whakahako tō tufunga motu ke hatu tōla motu. Mina ni whamahani ke lata ia mo e tau whakawhiawhianga he atu Pasifika he taonanga ne ki hongo furu maturu aki ki Hawaii.
Ne tuku whenonga atu e mtakau he awhlai le whahi tau pia kwa mole ai walu fulu te tangata kua watu ki kuia Niue ki he taonanga mahuinga nei. Mai ke muitua ki he tau whakahaloanga halau tolu ki he tau whanga pepa mtakau tufunga Niue Festpack ua awhi ufu mawha Facebook. Kua mana ki ai ke tolo atu ai molea e ua e awhi ue seo e tau tangata mai he tau mtakau tufunga motu. He tau motu toko ufu mawhitu he au Pasifika ki he taunanga ki Hongofulu Matulu aki Festival of Pacific Arts and Culture. Hongofulu e aho ki he tau whakaholoanga nei, ka whakakisi mai whakatātā e tau tufunga mai he tau motu Pasifika, ka mata ai he awhiawhia pungipungi ki he matahola whā. Mai eke ke onono ki he TV Niue, he awhiawhia pungipungi ki he channel tolu. Tō taha e fulufulu ala he tau kōli me tau lolongo. Ko tau whakaholoanga ngā hua tā sila ki he tau puhala tū he tau mga aho nei, kua ngā hua ai ki he maanga ko makefu, ki hoko hifu mai ki he maanga nā kua lofi tuke lau. Kai tupe e tau tikitaki ngā hua, ha koe tau mahani liu he whalu tangata, mo nā kai mui tua ki he tau hātakianga. Ke ua whakaholo e tau pili o awhi am tōlu ki he tau wala puhala tū ne kua tā sila fōu. Pe he takitaki he whahinga hoa papiliki ko Clinton Chapman ko whita e whahinga hoa he whono mo i tau maanga ke mailonga e tau matanga hoa lalahi nei. Ko whaituka lau, ko whakatutala matulu mo i tau Village Council he tau maanga mai i Mutalau, ki a Luftika lau. Ngā uia ke he puharanga hoa. Si ore atu ai ke he tau Village Council nā, ke whakailoa ki tau tangata he maanga. Ke tahane e hawhani e pura tū kau mai ki a Lufi. Ke whaaonga ni te mongi pongi o mai ki a Lufi. Ua liu hake hala ia he te mo ato hoko la ke mo whiawhi. Haka mina pūkiru e hawha pura tū ia ai whai mena ke whihore tu mtoka ka whirewi ia ke uho. So ke tau ngahua tu saina taha kilomita he mangaho ka tausi. So ke tuku e tau koun ka kisia ngai ni mo tolu ni tangata he o ki lunga he tā fōu ia he mokawari e tā uri. Si ai hanga mitaki, tau lahi uka e tau tangata hua he liu ke tausi. Ko e tahe tulo ki whaanga ke tahe kilomita, ho e furu e awhtala ia ke tausi aki. Si ka eke whai tangata ka horo whakahana ki lunga i tau ala tā ia, tau liu ni ngā hua kamata. Si kumena ia ne tupi lahi mo tau, pesa ni kua tuku ate tau atakianga, ha ia ni e whalu tangata fuki. I loa e mo tolu ko e tau turisi fuki, ne i hoko e tau whailoang ki ai, si pia ni me tau mamatua, e tau maanga. Ko kisia mata e mo tolu mo tau saina e tau tangata ia ni o ki lunga he tā uri e ka eke kua wali fuki. Kua whakatūtāla fōki a lau tolu mo e whāhinga hua leo ke tā hoko taki ki a lau tolu kua liu pauaki. So ko tūtāla tau mo tolu mo e whāhinga leo, ka ingoa e tau puhala ke tausi ka eke kua tausi pia. Haka mina pia ni e tupu e tausi o mai whaitanga. Lahi fōki matahamala fōki whalu tangata. Tuhaa mo tolu tausi pauaki ni a whalu. Ako kisia ni e tau kauru ne taka pura tū kai horo ni ki lunga he wala tāna kua wali fōu. Koe uka lahi ngā hua te tōru he whaituka lau. Haka mana nā kai whai pura tū fōki ke o ki ei tamutoka mai he whaituka lau. Haka mana manatu ma tōru fōki ke whikau tamutoka ke hake halala kepa. Hiliu mai halaloto. Kai eimi take te pura tū he hau halaloto. Si liu na ma tōru tu tāla mo e tau saina, tau contractors ke whakahangamitake te whāne mai he whaituka lau he motu. Ke ngā hua ni hawhani pura tū ka wari. Muka lai whikau ka pe ai wari o se tahe mo. Mitaki e whakosianga he tā. Haka ai mai ki hake wari o se pihia. Se nei ane wari hawha e pura tū he o mai i hukta wake ki hoko ki alofi pihia ni o mai hakopu ki hoko mai ki alofi. Liu ni e whāhinga hua me whakatu whāno ke ole atu mo e hātaki atu ki he tau tangata he motu ki he whakahautaka ki he tau matanga hua lalahi nei ki he whakafōu e tau puhala tū he motu. Mai ke whoki a Clinton Chapman ke whakailoa e tau kakano a si ne masia i e hila he whahitaupu e kua mole mo e ke mailonga i whoki e tau whakaholoanga ngā hua he whahinga hua tā wili hila he motu. E langa ua e masi hila e te mongoku e te pua mole, ua tula, whai tula. Koe hangkarea ha koe lahi e kawenga e tau mongo whiawhi. Lahi whikilunga mai ia whai le kua e tau peturi. Ne na kai mailonga mo tolu haka mana mai ke tau wala matangahua nā ke le wiki mai tau mutuke. Si whai mena ne mui, si lafki lunga ka wenga mai ke lata mo e tau insin. Tonga ne ni loa te tolu na kai whai solar power at the moment. He maa tonu e. Lafki lunga ka wenga si ka mena hia ne mamase e tau generator.
Ko te generator kamna sete po ki ni ki le veke lo tolu ka mole lo amana ki ni simasi. Ka ua lahi make ka venga si vela e to generator mo malon. So mena ia ni tupu forotukia i masihila e te po mole. Fitani mo tolu he liu tuku ki tukwang ke na kai fai hila mai he malolo la ato osi do whaholoanga li liu mai e tau mtakau ke tau si whamtaki tau petulia. Hanga uia ke he tau huhu, ke he tau inisini generator 4, mo e whali hila 4, ko e awhi ka kamata whakangahua ki ai, pe he tali he ha Chapman. Hai e mo tolu he whahila, pia ni mo e ofisa he toi kupu, mo e whai tana ki tupe, ke whakosiosi, ke moua mai to koloa i Australia, mo New Zealand, ke whakaosi ke whali ia. Ko whita e tau insini ia he tutaki ki he reticulation system le tolu nei. Ka eke kua toto karea, to whakaangai. Kai ei loto mo tolu ki oho pia, ke whakakatoa osi tau mena ato liu whakamui whamitaki. I liu mai e tau company ia ne tamai e tau inisini, switchboard, mo e tau communication app, mo e tau puahila, he mahina o kuso, ke fully commission station. Ka kai mena nini e mamna ki laha mo tolu ke katoa mai to koloa mai he tau company ia, tau oho mai alo tolu, tau hoko ki a kuso. So ki ngahua iha mo tolu maa tolu nei, ke mua mai to koloa, ke whakoisi osi ki tutaki anga he whale tawiri hila fu. Ke whakaosia ke te walatala he pūri pōnei, ne whakahoko ai taha whakamunuina anga ke lāta me tau uwhi he tau matakau Girls Girls Brigade, mo e matakau Boys Brigade he motu, ke he awhiawhi whleile he whahitaupu e kua male. Koe tau whakaholo anga nei, kua kau whalataha ki ai, mo e whahinga hua fōwhanga matangi he motu, mo e whakatupe ai whoki ke he tau whakaholo anga he whahinga hua nei. Hanei e takitaki he matakau Girls Brigade he motu, ko Mrs. Becky's tauasi ke whakamama e tau seanga ke awhiawhi. Ko e whakaholoanga nei he motu, e tau whanau Girls Brigade mo e Boys Brigade, ke whakamailanga mo e whakamolia i tau ngahua ko tause, ke he whakaholoanga nei ke tō e uwhi, ke whakamanuena e uwhi, mo e kai whuki e uwhi. Koe aho nei, koe aho ke kai e uwhi, si kua whakawhitui mai e mautoro, e aho nei, mo e amamanaki ke o moi whakahanga i tau whanau, ke whakamoli e tau whakaholoanga mautoro, ke kisia e tau uwhi, ne tō he tau whanau, ke tau whakaholoanga, halau tōru, pia ni mo e tau mga whao halau tōru. Si pihia whuki ke hoko ke whakamunuina si kai whakalataha mo i uwhi. Koe hongfuru mata he matakau mai he tau maanga, ni kua auloa ki he tau seanga nei, kua tau si ai e taha whakamatalanga mai he taha he tau takitaki o Ofisa Fōwhanga Matangi Motu ko Robert Tongia Mana. Tuanga i he whaoranga au nei ko kisia kei, e whuara kua mai ki te moa e tau whakatātaanga ki he tau fua e whanua, koe uwhi, tonga nei ni loa ai koe mna huma e whahi ngahua fufu matangi haka tāwara nei i tau ngahua, e whahi fufu matangi ne whahi ngahua ki ai, ke e lata ia mo e tau ngahua nei, he kumianga e tau puroto roto matana, ke lata ia mo e tau fufu matangi, mo e karaimete, ke e maha whakamua. So ke mena ia ne ngahua oroa ai, mo e lang matangi ai e whahi Niue Girls Brigade, mo e Boys Brigade, he motu nei ko Niue, ke mai ke whaitō, mo e whakisi ai e tau fua nei e whanua ko tunga i koe uwhi, ko e tau fua mahuinga e whanua e motu, ni mai ke whakisi ai e tau tuanga whā, ke lata ia mai tau mga hala. Lahi e mahuinga he tau whakaholoanga nei ki he matakau Girls Brigade he motu, ko e matakau nei toko tahi seo whitunga fulu e tau whanau whiwhine ne tutaki atu kiai, ka mata he atu tau whai tau mui. Koe kakano ne whakamunui nai tō kai e uwhi, ha koe hahaia e matutakianga he akau nei koe uwhi, ke he tau momui, he tau mga whawa, ke whakamatutaki ke he whaha he karesia, si pia whukini ke whaha he maanga, si pia whukini ke tau mga whawa. Hahaia e mahuinga he akau nei koe uwhi, ke he tau whakawhituianga
he tau whakapoto anga ia. Tō taha e fulufuluala mai mitaki tau whakaholoanga ia he matakau Boys Moe Girls Brigade he motu kau whakataha ai mo e whahinga hoa fuafuanga matangi. Pihia e hata tōla da walatala tutupu ke lata ia mo e puuli he pōnai. Liu matutaki mai ke pōa pongi ke lata ia mo e tau walatala tutupu whakaperitania. Ko esta pavihi ni mawehe atu ke mnuine pō no nofua.